It-tieni attività mit-tnedija tal-kampanja uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista saret fil-fabbrika tal-Playmobil biż-żjara ta' Lawrence Gonzi. Fil-preżenza propju ta' Lawrence Gonzi, CEO tal-kumpanija tal-Playmobil Matthias Fauser reġa' qal li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma f'pajjiżna huma wisq għolja u din is-sitwazzjoni trid tiġi indirizzata. F'Diċembru li għadda mal-ġurnal The Times, Fauser kien stqar li l-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna huma fost l-aktar għoljin fl-Ewropa. Dikjarazzjoni simili u għamila fil-prezenza tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, din id-darba fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali. Fi kliem Fauser il-kontijiet għoljin qed inaqsu l-profittabilità tal-industrija u għal dawn ir-raġunijiet il-kumpanija ppreżentat dokument lil Malta Enterprise. We have now also prepared a policy paper for an industrial policy paper, which we just passed on to Malta Enterprise, where the utility rates are mentioned as well, which is a factor which, yes, we do have to address, in my opinion. We need to sit down together around the table and see what we can do about. We have to watch it because we are on the high edge of electricity costs compared to other European countries, and even if we compare worldwide. So yes, that is still on the agenda. Fit-tmiem ta' din il-leġislatura l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal lill-kumpanija Playmobil li lest li jiddiskuti din il-problema. Mistoqsi jirreaġixxi għal dak li qal is-CEO tal-Playmobil, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ħarab milli wieġeb u qal biss li l-prezz internazzjonali affettwa lil kulħadd.